te Bijoy Singh ita bata pina borom chengot jong si Carbia Long Thomas Council aja kong thepila ko te Bijoy Singh non aron repen PWD non ska kan pe alang non hem chabron kasi ki halak apsudang bang hardware dukan dulu pasur perbang lalu konten itu karena nonton mas kausul kita kong do bucin itu pena mama ita bata pasur non apen aron re PWD anon fulfill se pin pen alang ni hen kaciki non lata pena mama patong bangun eres hekti potante lapen hardware dukan dulu ta trading nasi nabi pin si alang ni masuk bangso hardware dukan sulai mo lata pena patong bangun dong si aja kong do potante lalu konten Carbia Long ara non kita from tim Carbia Long tuhan ardom di nili mata ardom di tapi nama mama Bijoy Singh pan apran sila heno ke chok chendai bang lopo kajana hamar ke Bijoy Singh ajoni si khai kacar mojimo abatai Bijoy Singh apran nili bena chibong lo es ing long po president ni thangsing na chibong lo nili pandap jume juno ngi nili tanong na case bong na nili ta FIR ke nili kat ni pran lasi non ke nili pan nili si Carbia Long Thomas Council pan sila ke challenge alang ni risang mo dopik lasi nanglit tum aja kong thipik pang te net pran ka patabon piam hada ala building ba sokye bata building la hardware dukan pun bisa lalu pun te Carbia Long alat begitu pun ardom sih. Aku Carbia Long lapen di masa 62 district boleh bangsu tuh orang duduk itu publik ya. Non trading license tak anutin tapi si selanang jipu awareness si bang department PGP ya. Hada kupilo itu kecil dunia deh. Dak komania kai kan duduk komania kai kan duduk pun nije je ke. Tan non ason herak ni ason nak korna jadi. Lagi Carbia Long Thomas Council ke citra ni cini ni deh citra tek tapi alam itu macam kong tek bila kota beda amat apaan sudah Bijoy Singh kan ot satu nitungge ini kan nitungge untuk kiri lokal kalau nama kilom nitungge apu kira orang kota itu apu kira orang kota itu nitung lente sudah itu nih direct press bit anu sendiri kita masih normal net sedang po athe lagi in uniform in duty ke dua teman si ada pas sodul lapen dak ke dua lokal inu dobi mohen dobi bandara ke pasol anu tenglang tu tenglang jadi itu memang lagi kemana trading license officer pun daki lagi kemana dukan cibon non natun dukan kan hap lasso pane ke bang ali isi awareness kopi apa sih trading license importance mah halo sepansi bang trading license importance tak thanong set totam te lagi matha na ko antin ta kopi si claim mah pasi nili katunuri dami kila lo Carbia Long superintendent of police lapen SDPO lapen OSISA nang itum tame Prapjin ka langit hanggang na po, lapen council pa ikan na ibang kila pangit home, to panskin normal pa pinaman or not, labang sinitum ning jechot po.